Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabaramukije mwese aho muherereye abari hirya no hino bahaye ikaze. Reka tubana namwe uyu munsi wa gatanu iminsi 22 mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka turimo, aho tugiye kubagezaho amakuru ya Mukirambi TV 1. Umunyamakuru mumaze kumenyera ni ijwi rya Faustin Byiringiro. Ndabaramukije kandi abasuhuje bahaye n'ikaze kugira ngo tubashe kubana namwe muri umwanya mwiza kubageza amakuru. Reka amakuru yacu tuhere hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, iburengerazuba bw'imihana ya Minembwe. Aha ni mu Gahwera, aho uyu munsi mu masaha y'12 ya mu gitondo humvikanye urufaya rw'amasasu ahitwa mu Rugabano. Amasoko yacu atugeza amakuru hariya mu Gahwera yatubwiye ko ari inyeshamba za Mayimayi zari zaraye hafi n'umuhana wa Gahwera kugira ngo zinyage, zice ndetse zisambura imihana y'abaturage bari hariya mu Gahwera, ariko atwirwaneho ikaba yasubijeyo nyuma kino gitero, kandi barafite n'intego yo kwiba inka z'abaturage ziri hariya mu Gahwera ndetse n'ahitwa mu Nkomero. Amakuru yacu, amasoko yacu yatubwiye kuko inyeshamba za Mayimayi zivuye mu Bikuba zaciye ahitwa na Turonge, zifata ahitwa mu Rugabano mu Bega, zizashingana ahitwa muri Apollo kugira ngo zinyage inka z'abaturage, ariko twirwaneho yari ikomeje kurindira abaturage umutekano hariya yabasubije inyuma. Andi makuru nuko hari abandi bagenzi babo, ndavuga inyeshamba za Mayimayi, bari hafi n'ibisambu byo muri Gitavi bashaka nanone kunyaga inka ziri hariya za Karingi, ariko ntibabashe kubigeraho, nabo barashwe basubira inyuma baciye mu nzira ya Duhoko. Abo bose ni inzira zirengana mu Bikuba n'ahitwa Igasiru, izo nizo nzira baciyemo. Gusa twirwaneho mu gatondo ka kare ubwo yakoraga icyo twita patrouille cyangwa se igenda igenzura umutekano kuko akarere kabyutse, yakomeje kugenda nibwo yaguye ahantu baraye abandi baryamye, ibasanga aho naho yatangiye kubarasira. Urazumva namwe, yabasanze aho baryamye itangiye kubarasira aho ngaho ibasubiza inyuma. Kugeza amasaha umutekano w'ako karere urakajijwe na twirwaneho kuko twabibwiwe n'amasoko yacu aduha amakuru muri kariya gace. Reka nje mu majyaruguru y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ni Hamikenke. Muhara mu Mikenke muri segiteri y'Itwombwe, teritwari y'Imwenga, ahavuga inyeshamba za Mayimayi kuva za Gipupu ndetse n'ahitwa kuri Point Zero ni Gatanda bakomeje kwidobetsa ko bashobora kugaba ibitero, ndetse kuko mesaje z'umutekano muke zikomeza gucicikana hirya no hino, ariko kandi niko bihora, nta gikanganye cyane gihari kubera ko no mu ijoro y'iminsi ishize baraye barasabura cya mu gitondo na mu gitondo baratangira. Ntabwo twirwanayo bashije kubasubiza n'amasasu, usibye ko bayarashe ariko batabasubije, bityo bituma haba impagarara, ariko umutekano ukajijwe hirya no hino kugeza amasaha ituze ni ryose muri kariya gace ka Mikenke. Abaturage bararinda umutekano, haba abungeri n'abandi basubiye mu byabo barinda umutekano. Twirwaneho barahinga, bagahinguka, bararagira, bagahindura ndetse bagakora imirimo yabo isanzwe uko byifashe. Ni nako bimeze n'aya masaha, ndetse n'abaturage b'ako karere abenshi bakaba baremye isoko ya gatanu hano. Reka ntarava hano muri Minembwe neza nje hariya mu gice cyo muco hagati ku Ndondo, nuko abaturage uyu munsi wa gatanu ni mu masaha ya mu gitondo urabona ko baritegura kuja mu isoko ya gatanu kugura amavuta, kugura ibintu bisanzwe, ari nabyo ngarukaho kubera kuko twirwaneho mu itangazo ryabo bashize ahagaragara ku munsi w'ejo na kane, ku minsi 21 mu kwezi kwa munani. Twirwaneho MRDP, Mouvement Républicain pour la Dignité du Peuple, isize hanze rino tangazo ryasinywe n'umuhuzabikorwa waryo Ndakize Welcome Kamasa, agaragaza uburyo igisirikare cy'u Burundi bifatikanije n'igisirikare cya Congo FARDC n'abambari babo, ndavuga bazalendo, bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. Nanone banahungabanyije barambabarira, usibye kuko bashaka gukoresha izindi nzira zose zo gufunga izo zifasha abaturage mu kuhaha ibyo kurya kugira ngo bakomeze wa mugambi wabo
kwica abaturage nk'uko byavuzwe muri iri tangazo rya MRDP twigwaneho. Batanze umufano cyangwa se akarorero nko ku munsi wa kabiri tariki 19 mu kwezi kwa munani mu mwaka turimo, abagore bari bagiye mu mirima babashije kuvayo batumva bahunze amasasu yari kuraswa n'ingabo za Kongo ziri hariya kuri point zero. Banavuga kandi ku bijanye n'ifungwa ry'abasirikare bari hariya b'abarundi bakomeje gufunga abaturage bakanabakubita bakanabahohotera. Ibikorwa by'urubozo bakomeje gukorera abaturage bari hariya ku Ndondo, kuwitwa Mutabazi, uwitwa Sibomana na Mvuyekure bafashwe n'igisirikare cy'u Burundi hariya ku Muramvya babajana mu ikaya FARDC mu Bijombo. Ibi ni byatumye ko twirwaneho itanga itangazo mu buryo iri shyirahamwe ry'igisirikare cya Congo FDLR, Maimai ndetse n'abarundi bakomeje kugenda bafunga amayira yafashaga abaturage mu guhaha ibyo kurya bikabafasha mu mibereho ya minsi yose. Aha ndavuga ni nyuma yuko bafunze inzira iva kwa Murima iza Minembwe, ndetse banagenda banafunga n'isoko ya Mitamba imwe rukumbi yafashaga abaturage bari mu kariya gace hano mu Minembwe kuya provision cyangwa se guhaha ibyo kurya. Ariko twirwaneho mu itangazo ryabo yasabye imiryango mpuzamahanga kutarebera bino kandi gusaba igisirikare cy'u Burundi gufungura byihuse nk'uko hanini niba bagenzura kariya gace ko ku Ndondo bagafungura amayira abaturage bagakora ibyabo bakaje mu byabo bagahaha bisanzwe cyangwa se ubuzima bwabo uko bwaba busanzwe bugakomeza kubaho. Ni nayo mpamvu rero nayivuze ko mbigarukaho muri iyi nkuru, kubera ko uyu munsi ari wa gatanu kandi abaturage bagiye gushaka ibibatunga mu masoko atandukanye, bafite agafaranga kabo mu matelefone, abafite agafaranga kabo mu ntoki bakagura ibituma bagira ubuzima bwiza. Nanone muri kariya gace ka Bijombo, muri gupima Bijombo, nuko hakomeje gututumba uruntu rw'umutekano mukeya uterwa n'ingabo cyane cyane hanini z'abarundi, kubera kuko bagenda bakwita abantu bagafunga abantu bitemewe n'amategeko. Ibi kandi naho hariho uwitwa Munigantama na bagenzi be barimo babyina Gorobert, barimo babyuzuye, barimo bashikiro, bavuye itsinda ry'abanyamurenge bari kumwe n'ababo cyangwa se n'abanyamurenge mu buryo bwo kumva rimwe ikibazo cyabo kugira ngo babashe kuba bagwanya ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge mu misozi miremire ya Minembwe. Nabo baracyahari, nabo basezeranije kuko nzakora ibishoboka byose kugira ngo tubashake tunabaze uko bimeze. Network cyangwa se connection ntabwo yatwemereye kugira ngo tubashe kuba twavugana neza kugira ngo amajwi abageraho ameze neza, ariko turacyakomeza tubategurira icyo kiganiro tuzakibagezaho, haba ibitekerezo cyangwa se ibibazo mufite mwabitugezaho, natwe tuzababaza kuko turabakozi banyu tuzabakorera.